Ka wotloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg re boetse go tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihloho tsa tsona. Raise our own concern because those people who are being enticed to go to the United States do not fit the definition of a refugee. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshwenyehile haholo ke ma-Afrikanere a balehela naheng ya Amerika ka hore ha hloriswa Afrika Borwa. Logistical preparations for the hosting of the Leaders Summit in Johannesburg in November 2025. Letona la ditaba tsa matjhaba Ronald Lamola le re ditlhophiso tsa seboka sa G20 di motjheng. Moruti Timoteo Motoso o tla kgutlela kgotla hosane nyeweng ya ho tlola molao wa bofalli wa Afrika Borwa. Moika o amohela ditabeng tsena tsa Sesotho SABC2 le o lehae puong ya matsoho ke na le Augustine Letlalo. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmuso wa hae o tla tswela pele ka tsamaiso ya diphetoho naheng ena. Ramaphosa o re sehlopha sa ma-Afrikanere a 40 a nang le metso e robong se fumantshitsweng maemo a bophaphathehi Amerika ha se a tloha kwano naheng hobane se hloriswa. Afrika Borwa e ngongoreile haholo ke ditlaleho tsa hore ma-Afrikanere a tshwarehile hampe kwano naheng. Mmuso wa Mopresidente Donald Trump o dumelletse hore ma-Afrikanere a batlang ho tloha Afrika Borwa a amohetswe Amerika tlasa lenaneo la bophaphathehi le phatlaladitsweng ka Hlakola. Mopresidente Ramaphosa o re o tla tswela pele ho ba le ditherisano le Trump. We've raised our own concern because those people who are being enticed to go to the United States do not fit the definition of a refugee. A refugee is someone who has to leave their country out of fear of political persecution, religious persecution. They don't fit that bill. They don't fit that description. And I had a conversation with President Trump on the phone, and he said, what's happening down there? And I said, President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true. Ramaphosa ke mo baetapele ba Afrika sebokeng sa Africa CEO Forum Abidjan Cote d'Ivoire mme ebile le kgetho la pele a ba mmoho le mopresidente wa Rwanda Paul Kagame ka mora hore Kagame a halefele mmuso wa Afrika Borwa ka maemo a ntwa botjhabela ba DRC. Ntwa ena ebile ka sehlohlolong sebokeng sena. The processes that have been happening on the continent, either the Nairobi process or the Luanda process, or the AU process, have been very, very essential in building a foundation of peacemaking and also confidence building, up to and including agreements that have been reached for a ceasefire between the belligerents, up to and including the withdrawal of, say, the SADC forces as they are withdrawing now. If you look at what we've been doing on our continent, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done generally, whether it was to do with the reforms. And I think Africans have come together. They have defined things and speak with one voice increasingly. There is significant progress. Mopresidente Ramaphosa o na le tumela hore Afrika Borwa e tla ntlafatsa maqhama le Cote d'Ivoire e tlang ho tshwara seboka sa Africa CEO Forum sa 2025. Moire ntshetsa taba ena pele ka ho ntshetsa ka ho buisana le mohlophisi e moholo wa ditaba tsa matjhaba mona ho SABC e leng Mme Sophie Mokoena. Mme Sophie, ha ke o amohele ditabeng tsa rona. Ke a lebo. Mopresidente o ke una wa hlalosa taba ya ba phaphathehi. Hantlentle ke ba phaphathehi. Bothata ke hore o be mophaphathehi ho tlameile hore nahang ya heno ho be le ntwa kape ho be le tsitsipano. Ntlha enngwe e tlameile e be hore ho bile le koduwa e bileng teng moo. Jwale ha o sheba ka hara naha ya Afrika Borwa ha hona ntwa. Ntwa ya bobedi ha hona merusu, ya o qetela ha hona koduwa. Ntho e teng
ke botlokotsebe bo re bonang batho bohle ba amehile ibile le diphofu tsa botlokotsebe hobane botlokotsebe bo atile ka hara na Afrika Borwa ka ho ha o re o mophaphathehi ka baka la hore hona le bothata ka rana Afrika Borwa ha hona ntwa ha hona merusu ha hona kodua jwale o mophaphathehi jwang ibile ke ka ho rutlwang jwale hore mohadi Donald Trump sa tswa bua hona jwale hore o tla ba fa tokelo tsa boahi ha o le mophaphathehi ha o fumane tokelo ya boahi ntlha enngwe ke hore molao o moholo wa kopano ya matjhaba United Nations ke yona hangata e kgonang hore e re batho bana ke baphaphathehi mme boholo ba baphaphathehi ba dula dikampong. Jwale ana re ka bona mokgahlelo o mong wa bona o tsamaya hape o ya America kapa re ka bona mopresidente Donald Trump a fetola mohopolo wa hae ka morao ra kopana le mopresidente Cyril Ramaphosa. Ho hlakile hore hona le batla tsamaya ba kentseng dikopo hobane ba kenya dikopo ntlong ya bonqosa ya naha ya America mole Gauteng mme ka morao ba lekudisiswe ebe he ho nkuwa qeto hore ba amohelehile ho hlakile hore ba bangata ba santsane ba tla etsa sena. Mopresidente e bang a kopana le moetapele wa naha ya America jwale ka re utlwile hore o tla etsa jwalo mme leeto leo le haufi Donald Trump sa tsa bua hore bekeng e tlang o tla be a buisana le ba mmusong ba hana ya Afrika Borwa jwale ka re utlwile letona la matjhaba le re taba ena ho haufi go ba itsohle ho bolela hore mohlomong mopresidente o tla ya naheng ya America beke tlang le ha ba ka buisana ena ya ma-Afrikanere yona ha hona hore Trump o tla fetola maikutlo ke ka ho mopresidente ha fihla America a ska e bolela le ho e bolela o se a mhlaloseditse le ma-Afrikanere a mangata ka hara na Afrika Borwa ibla o sheba province e tshwanang le bo Freistata bo Limpopo ba qhiletse ditaba tsena ka thoko ha hona hore batho e ka ba baphaphathehi mme mopresidente o tshwantsa tsepamise maikutlo a hae ka dipuisano tsa kgwebo hore na Afrika Borwa le naha ya Afrika le ya America ba ka ntshetsa pele maqhama a kgwebo jwang ena ya ma-Afrikanere a e tlohele a tswe ho yona. Jwale ha re tloa America re tla kontinenteng ena ya Afrika re fumana hore maemo a DRC a ile a baka tsitsipano pakeng tsa mopresidente wa Rwanda Paul Kagame le wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa na se sile sa baka sile sa duka dikamano kapa tshitiso dikamanong tsa dinaha tsena ho bile le ho dukeha ha dikamano empa ho hlakile go tsatsing la ka jeno re ba bone mo le Abidjan Ivory Coast ba dutse moho ibile ba le dipuisano mo presidente ibile a etsa metlae ya hore batho ba nahana hore bona ha ba utlwane mme ho ne ho tla lwana hobane ba le moho kalaneng ho buisana ka ditaba tsa Afrika le yona G20 mme le mo presidente wa naha ya Rwanda ha a mo bitsa o itse ka lentswe la sejatlhapi my brother Cyril Ramaphosa ka mantswe a mang ngwana borona Cyril Ramaphosa abutuaka jwale ho bonahala hore hona le ditaba tse etsaetseng le dipuisano ho lokisa maqhama a baetapele ba dinaha tsena tse pedi empa ho santsane hona le ntho tse ngata tseo ba tlameileng hore ba di lokise fela tsatsing la ka jeno sebopeho seo re se boneng re bone e le baetapele ba bontshang tshebedisano mmoho mahlong a ma-Afrika. Me Sophie ke le buile haholo ka nako ya hao. Ke a leboha. Eo mmoe ke mohlophisi e moholo wa ditaba tsa matjhaba mona ho SABC e leng Sophie Mokoena. Re atela pele. Ditabeng tse mabapi le seboka sa G20 se tlang ho tshwarelwa Afrika Borwa monongwa ha re fumana hore letona la ditaba tsa matjhaba Ronald Lamola le re ditlhophiso tsohle di motjheng. We are undertaking logistical preparations for the hosting of the Leader Summit in Johannesburg in November 2025. As you can imagine, the summit is a major project requiring significant planning, coordination and project management. We have put together an excellent team from across government and the private sector to oversee and implement this successful summit. We are also glad to be partnering with the Gauteng City region, including the city of Johannesburg, to prepare for this summit. We believe that we are on track. To the people of South Africa, this presidency is yours, is your platform. Engage with it, own it, and hold us accountable.
Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le o le hae. Mme ditaba tseo re sa tswa di amohela di supa hore baahi ba Afrika Borwa ba ileng Amerika mothating ona ba fumane mangolo a boahi. Re atela pele. Nyewe kgahlano le moruti wa Nigeria e leng Timothy Omotoso e tla tswela pele hosane lekgotleng la lebatowa la East London moo a shebaneng le tlolo ya molao ya bofalli wa Afrika Borwa. Omotoso o tshwerwe ka Moqebelo East London. Mohlanka wa lefapha la ditaba tsa lehae Aubrey Mfunzana o fanne ka bopaki kgotla hore Omotoso hana mangolo a mo dumellang ho ba kwano naheng. O bolela ha kopo ya visa ya Omotoso e sa ka ya atleha ka 2017. Lekwetha la hae e leng advocate Satchela Phoswa o re o tshwarwa ha Omotoso ke kgatikelo ya ditokelo tsa hae le hore o ne a tshwanela ho fuwa matsatsi a 10 ho ipiletsa kgahlano le lengolo la ho busetswa naheng ya habo. Ha re tswela pele ka ditaba tse reng re fumana hore baahi ba Hobeni ka ntlenyana ho Tzaneen provinseng ya Limpopo ba ntse ba harotswe ke matswalo ka mora hore banna ba babedi ba hlometseng ba itshuhlometse matlong a mmalwa mme ba bete batho ba bane ho kenyeletsa le bana ba ntontsha ba bang dikotsi. Baahi ba Hoveni ba phela ka tsitsipano mme lelapa la titjhere e seng e behile meja fatshe le sitwa ho amohela. David Ncha o ne a robetse haufi le mosadi wa hae ha banna ba babedi ba hlometseng ba itshohlometsa ka tlungwa. Ncha ya neng a le dilemo tse 65 o thuntswe ka makgetlo a mmalwa mpeng le maotong ka mora hore a hane ho fana ka dinotlolo tsa koloi ya hae. Ba leloko ba re ho lahlehelwa ke hloho ya lelapa ho ba sile ba le mahlomoleng. So a re ga le hore a lena tšhelete mphene dikhija koloi re tšee koloi re tsamaye. So David Ncha ba ile ba felleja ba gana ba ra golenga so fe goloi ya ka nna mampolaya ga le hore wa kgonega. Ke mathomile go ba tlhaba ka dibulete mo mmeleng be ala no thunya go ngwe le go. Ho sa le jwalo, mosadi eno le moradi wa hae ba ile sepetlele bakeng sa ho thojwa maikutlo. Lelapa la bona le bile la pele la ho hlaselwa bosung bo mahlonoko. Mosadi enwa o re dikebekwa tsena di itse ho yena di a tseba hore o bolokile tjhelete ka tlung. Bata tšhelete romile ke mokgotsi wa gago o re tle re o bolae o file 3000 tle re o bolae o na le tšhelete ka re nna ke na tšhelete bana mabare ga ka bare a bola dikobo. A re moradi wa hae o se a tshaba ho kena ka tlung ka mora tlhaselo ena. Ba ra wa na re a tšhaba ka re le robale le borena ba re robala ga borakgadi re do boya ka mtshwana. Baahi ba dumela hore dikebekwa tsena di hlasela malapa a bahwebi. Moetapele wa motse o re o phunyohile ka lesobana la nale ha ne a lo hlwela ka mora hore a utlwe mokgosi mme a re tlhaselo ena ke ya boraro ho tloha kgweding ya Hlakola. The South African Police Service, they must intervene on this matter because even myself I'm scared now because I don't know what's happening. Even if I receive a call I can't go out because I'm still scared, I'm still traumatized. Imagine 4 bullets. It's just because of the grace of the God. I could be dead by now. Atika lehlakoreng le leng ngwana ya dilemo tse 12 le ena o thuntswe a hlokahala Malamulele ba belaelwa ba ntse ba kene poneng. Re atela pele ditsebi tsa moruo di lebelletse dipalopalo tsa mesebetsi hore di theohe hanyane kotareng ya pele ya selemo ha Statistics South Africa e tla be tseba tsa lesedi la yona la 2025 hosane. Setsebi sa moruo Nedbank Johannes Khoza o re moruo ha o hole ka sekgahla ho ananela tshubuhlellano ya baithuti ba batjha le batho ba nyahameng ba batlang mesebetsi. And the other reason is that, at the moment we have seen uncertainty in the economic environment increasing with the announcement of the US tariffs, and also because of the disagreements within the GNU, which we believe it's going to have a negative impact on business confidence. And in such environment of uncertainties, businesses tend to withhold fixed investment as they adopt a wait-and-see approach until the dust settles. So at the moment, we are likely to see businesses not rushing to expand capacity until there is some kind of certainty in the economy. Maikutlo a ditsebi bakeng sa kgolo e ntlafetseng ya moruo a latela o thakgolo ha mokgahlelo wa bobedi wa morero wa mmuso wa Vulindlela ke mopresidente Cyril Ramaphosa bekeng e fetileng. Operation Vulindlela is still going to continue with
structural reforms, economic structural reform, and again, they're going to including the improvement in roads and roads infrastructure, electricity production and supply, and also in terms of other reforms like water. Khoza o re boikitlaetso bo bong le bo bong bo tla ba le kgahlamelo e tsotehang ntlheng ya ho boloka tshepo kgwebong. Ba bang ba baahi ba Phokeng haufi le Rustenburg provinseng ya North West ba re ba tla tswela pele ho dula ka ntle ho morafo wa Baubackrom ho fihlela bolaodi ba morafo bo sekela dingongoreho tsa bona tsebe. Ditiro di kgoreletsega ka bontlhabong mo moepong ono ka ntlha fa ile palo e kwa tlase fela badiri ba bane ba kgona go tsena mo mosong fa ba le bantsi bane ba sala kwa ntle. Baagi ba ba senyegileng thata ba batla dikarabo. Maine o bitsa batho from outside, batho ba ba tlo bereka mo gae whereas bana ba mo gae ba sa bereke. Maine o tletse ga employment go tletse go sana di-opportunity ga se batho ba tswang around rona. Baagi ba re ba ikelela go nna ba le ka fa ntle ga moepo go fitlha batlhankela bagolo ba moepo ba bua le bona. 90% of the employees of this mine, they are not locals. So basically plus minus 10% of the employees are locals. So, and it's a very disturbing issue because we're supposed to submit a certain thing called letter of Khosana for employees to can get into the mine for verification purposes, but that is not happening. People are not working. We're going to camp here until the mine give us the necessary attention. Molekgotla wa selegae o ikuela go beng ba moepo go sekegela tsebe dikopo tsa baagi. Community fiwe tsebe ke ba lefapha la mine kapa company ya mine e Mainamfa ke se re skopang fela ke se ke skopelang community ya ka because tomorrow a go nna monate ge butlo go community ya ka ke representa e thuntsitswe or unless they created a platform go communicate le batho ga ba tlo gore ba ka buisana le bona gore re bolla mathata ba batla ba buisana le bona gore re bolla mathata go a ka se emo sa bona se se leng gore batho ba rona ga ba se letlelle ka re sentse ba buile le bona mo makwalong a motlakase. Batsamaisi ba moepo ba solofetsa go kopana le baagi ka la bone. Thabiso Moss, SABC News, Phokeng kwa ntlenyana ga Rustenburg. Jwala re bona re mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le dolara ya Amerika le pula ya Botswana le ha o le jwalo e tsitsitse papisong le ponto mo le euro. Dia Botswana di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle mo eneng e weba ka $66 barrel. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena le fumutang wa latela ka bolipi ke o taba. Ona manna ke le boa papu madima tsa bele pela sentse re shebile boholo bana ha o puletse beletse ntle fela ga re shebile ka thoko mabopo le ka rona ha itlebele fela moya e sa enka re shebile hona le boa le hole ya fitla hona ka mafikeng tuletse ikgetlileng ka re gauta ho hlakile itlebele maru mona le mane ho sane ba bura blipi ba tsetlhokomrisa hore ha re shebile ka frelane ho tlahle ho fuka moya o sokile motshelo o oma le o ka ba gang hla e tshentele mono boholo bana ho hlakile fela hore tlebele sele le beheng banyalasi ka thoko mabopo le ka re hona ho sontse o bana la fela moya esa enkaya a re shebilana ka mafikeng le le hole le tla jalo ka boholo ba ka haro gauta o hlokomele fela tlebele mona le mane mehudi e tale hona o tla le boa le hole o fihla hona ka haro thekong re kratente mahlokile la ha sa motho re shebile hona ka Johannesburg le hona ka re Pretoria mo le re tla hle o shise fela ho dikana tseng di krate di ritha fela go mashome a mabedi a motse o mong ka fela fere ena geng mosimba ka jeno le hona o sana o se mo tla hle o batla go bata empa le tsatsi le phaba di tla ritha fela go mashome a mabedi polokwane le hona ka re mesina le teng di tla ritha fela go mashome a mabedi amtse e mehlana ka fela re shebile yona ka Beckersfort e tla hle qale fela go robong ho fitla go mashome a mabedi amtse e meraro ka fela re shebile ka Carolina le hona ka re e mo le teng tla hle ho tshetse fela ho itikanetseng ka maru mona le lemane le tsatsi fela ho ya mona le mane re shebile ka Sekunda le hona ka re ho Standerton mosimba ka jeno le hona o sano se ngo hlakile hore ho tla hle o bate a re shebile hona ka Komani ka hana ka Kokstad ho ya jwala ka Freeland sentse ke salva hona ka Vryheid le teng mosimba ka jeno le hona o sano se ngo hlakile hore tla hle o bata Peter Maritzburg le hona ka Thekong o Lundi e tla re gata ha diphahame le fela ho mashome a mabedi a metse e mene ka fela a re shebile hona ka hare ho
kana joli le ka hona ka maletswa e semba ka jeno le hona sano se tla hlobate ka komane tla ra diphahame fela ho 20 ka ofela qabega e tla hleqale ho robedi ho fitla ho 20 ka ofela ho pa ka re tla hlotshetse ho itekanetseng a shebela Linksburg Worcester le teng semba ka jeno le hona sano se tla hle ho pholefela o sa enka e tla re kgrate diphahame ka Bushbuck West le hona ka Osoreme diphahame le fela ho 20 ka ofela ha re shebile hona ka haro ho kapalboa a pentono ho tla jalo hona ka haro kurmane le teng semba ka jeno le hona sano se tla hlobato bati la retire shebile ka Satalente ka kgrate ka tlase ho noto empa kgrate diphahama ka Canavona le hona ka Kimberley diphahame le fela ho 20 ka ofela ha Freestata semba ka jeno le hona sano se ho bona hala re tla hlobate ha se shebile ka Sasolburg ditamating Kronstadt le veho le hona ka Rovelcom ho tla ke le re tla hloitshetse fela ho itekanetseng Bloemfontein e tshweng sengangata ho hlokomela le teng tla hlekale fela honne ho fitla ho 20 ka ofela ho pakang hore ho tla hloitshetse fela ho itekanetseng ha tse re shebile hona ka Ottosdal ke sa le bala hona ka Mafikeng bosimba ka jeno le hona sane se ho tla hloipholle fela ho sa enge kae ha re shebile ka Taung Vryburg ho tla jwela ka Toscal teng tla hloitshetse fela ho sa enge ka bo itse pele pedi akalo a be tsokgotso